Hey, nakushemera retired Dr. Kiiza Besigye. One people, one Uganda. One people, one Uganda. Uragamba te. Atonda wange. Ndagamba je president witu mulungi konkani obuzima. Ibintu bigumire. Niwe ukina mano gamba. Agambye iki? Buzima ninye. Kandi kina mani ngamba. Waba no gamba ki? Nga retired witu mulungi tarushonga tine shonga jasinanye ndakukura msoko kuma wochiriyo. Alimba. Nakugambira ngo bire bwabe no gamba uti ajagenda narache kugenda. Era kwise ntachiriho. Tuguma plane zo yirati. Humura ndiyo ninyiza. Alimba. Niza kuterezi hange. Wanje? Alimba. Ninye mwebembezi wenkoro kwiza kuyo 7. And it happened. Akarura ko kwiza tinkwenda muzami. Alimba. Wachukura mtabani. Wanje? Yeno gambira abantu bona bo abo mu Western Uganda ngo enkubibira mukaga tugaruka one people one Uganda. One Uganda, one people. Yowe kano nje chikundra. Okori omushiija buzima tori nk'abara abo kutubihe bisuba. Mazima. Okashati bye bwagambe bya ajagenda. Na hata chena na kijenda ninga tubirikyo. Ajagenda. Oya ajagenda. Alimba. Ona buzima mzee wito mulungi na agenda ninga nozana ko kwawe. Agambye iki? Buli ekitinda zana. Aha murundo okutinda zana aine kugenda. And it happened. Aine kugenda. Kantu ine kurangura Uganda wena. Ekintu eki yakijumbiramu. And it happened. Aratekwa kugenda. Nga kano reka kurusya reka mzee yakore mirimo jagihendereje. Mazima. Omwana ogwo aragamba busa. Agambye iki? One Uganda. One people. One people. One Uganda. Bitka chabe chesongo chentu hamze. Kale bambe retired kankureche obusinje mukama kulinda kwebembere. Okay mutabani.